ibra man da duwa nya mara langa ibra arna ka hu jama'a ken ko allo ka wajama be ko gen tunden ken bitondi ama fati ware mun yani ama makarana to ko adu ndinga da dore mawo aw besu na hana an ne katan dinga mo ada ka man fa na kallen mi adware mawo ndana an tabba kahidi an ta hiya abun din yana nya kahirin kan banga an ne dore menga aw sornanda dunari re wani lagara dunari re kon aw sornanda da sani akre to saran ni sarnan bi hi qore hi qote yaquba ya liti kuya ya sawiya inya islamina torangiri itunyongunde ngiri hintilemu abira kebe yusuf gabuno himma lagari aw bonu dade wa misango na me kan wa me kinya hanga makasuma bo tongo ni kuri ila besu ya hinsoni jama'an suro hintilemu ma kuma ndiga mo be ke ila hawiya muna mbuna wato ire mundi kismaru ila nya sagonya indo hoyin ko bo tunu giri qari ila hangan saga ni mo qaseni igar anga du daiman hangama qase wala kene ko me kurumba hangama qase kene ko me kurumba iga giri qane ma qari ni hangan kita bani israel yanya ko me qari kebile ira boden susuti kane ho gani dungaran nokuya an tinga mu kuno jamane ni imadu yi wata no qari Allah rangun daro na gautu baka gubwa na lita gai na hinsu kina gai an mini wani almimi lemuwa kifar lemuwa an guma ka taken suroni ni kisabra Allah hankali ligi ya liga mo bure na kina kubutin ga gari i khara hon su koyiya ma khairi hanga go kebe ni an gunyana giden kutunu aga na miren kutunu aga na awa kompun sigindini aga na kilun dabarni aga na tuhan katunu mini jago aga yana nyana ko gani hankan golle yugo seme dungo kenya na idi wala kenye iya kungolle ne duro giran dabare nyi ina wurundi na tonto na meri na lihi na ro garandi keni ya ron golle nga awa kebe garanda golle an kuma sagallen tukana anyime ira kenye ni kundu ya wati bi musa hinga warni bismillah وإذ إبرن سما فرقنا البحر وغا بوغني هنغا بكم ti an kunga فأنجيناكم kullu hange bogontindi oran kun kisindi gille jintunyenga وأغرقنا wala آل fir'auna dun فرعون gonun tunyindi وأنتم an kunga تنظرون tanzuruna ay mo hayndi katiya amanya palle de nan ko nem palaki anyi me yarenga kenyalli dina da nan palle a on gora kenya ya akuna nemo nu bedunga nyida akuma kenya jate bala kisu wala ngale ngurni yuzabbihuna abnaakum man sabale kenya na man nik nya jibo goyenga on ko su wala ngala bismillah وإذ beren simma وعدنا وغرا موسى موسى نينا 40 تنغتيا ليلة awro ثم kan neman yugo aha alikem balle اتخذتم العجل an kunda gumbulle من mentigi بعده ke halle na وأنتم nyakamaneya an kunga an ظالمون kunda adu tonya de e na anu nyimen kri tanate kota ngorni kitaben kina na keni nema kore de nga ken no gondi an kunda ken palle an kunda gumbonti musa diga halle kata ke dingirai an kunda gumbonti kamane nema kore mbai a jope agara golli bu kore yana gemu
40 ليلة كن إشارة إلى غاية المدة تنغتي كوتا ها هي غاية الرياضة الربانية والخلوة الإلهية لتصفية الأرواح وتزكية النفوس نخلوة نيا الله جاتين صورا يمكن نسنو روحنا نسجه تنغو تنغتي كوتا على كوي تنغتي كوتا أورنا وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربي 40 ليلة وراكم موسى هنا أودي تنجيك كوتانيا مكينغا أماتيمي الله مغادي الله واتاماتيمي ساو بيغا ورني قم آدم قالك يمغو موسى هو يغنيا هو يغو سابو دغاني بو الله قام أماتيمي aga timme tanji ko da musa re kambe ndisa alla digenga na timme kibirenga angin se kanemu musa re kambe ndisa man sabuda ira kan timme na lungo alla se halle ma gon sabuda alla ti musa malika dum ngi timalinge be mu kuda alla kenga anda bonondi kibira tamu ko hay gari makene sagi place ndi tamu ko hay gari yani fatamma ميقات ربه يعني وقت بيقول الله مغنى قصو قلشي كمان يدي كينيا هايغا تيمي كيني مني 40 ليلة تنعتك وتاو الله مغنى قصو دي كينيا ما راكو كيم غدي للتدريج والتعليم تنعد سوم كنا نقول ما تنجي سوم انا تقال نندي هو يغونو اكو مغا كيم مانيا مي الله مغا هو انتي لا خلوف الصائم اطيب عند الله من المسك su mana time be go baka an kusen no wandi kata Allah kenga kinnan sinunta Allah magadina miskina kena khalufu lakin di sambala on time be de ay seringa na dalanga na yiga nga mamini yansha ra'iha min famil mi'ida time go baka time ken tali kusen la kenga kinyene khalufu lakin be de Allah farema ikambe di sayen tono sumedi masumen tanali ama salli hina ga mi kambe ndisa indaro kenga bo kamba disa e anta ke gindi khalufu ke dulle ngana dalla seringa aro dakku kenya nanya ala joba zul qaada aw ado e banam bituku tammi kiyo tamade ko tammi ara wuron goti tan nagate wuro nani kiyendo wuron swani ken wuron li anna al-layla mahallu as-safa wal uns wal ataya rabbaniya wuron yani sondumen sin waqatinga alla komundo alla qidi hatal limagum pati ken wuron yi alla ga kuyi qore be kinni ko mo qorunga kinni wuron yedi kinya saburi agra wuron ko wasal suga munda ina hi khore kita Allah ma amuni wuron yari akini wuron yadi wa khaliyan mutakhalliyan bi rabbih Allah gane ho kini kuma gai awani ni ambane la budda min at-takhalli wa in ambane Allah kome qaddir anta anyi mala yugudari anya wuro yawo anya kiye yawo anya wuro kenya sirni wakati ne yuwa konin kitab ma hara gana midun ta gelo karagoya amba ne en ko yugo kenni hara na midnu kagaya andu koto angar ta wonde kinnan kitab ma hanna midnu kagaya amba ne en ko yugo lillahi fillahi billahi ila allah ala allah kinnan ko ren wose bismillah ثم ati kem palle عفونا o yambe عنكم baka aga maga من بعد ذلك aywa gumbolle me ke tigi yam palle len tigi ye keni balaw keni awa e tigi ngalla ya hayen gari keni nemay لعلكم aw sinan kunga تشكرون aga
تشكرون ana neman kuba وإذ biren simma آتينا oda musa موسى ku الكتاب tawreta kitabinga والفرقان alo walangalenga tundu garen baka medi halal no haramin bugu medi kikani nema ya aw لعلكم sinan kun تهتدون tahtaduna ana kanne وإذ biren simma قال dawillahi موسى musa gati لقومه awa igumbullem batanu kudangani يا قوم ya ansiru إنكم an kunga ظلمتم aga tunyangundi أنفسكم aga yimmede taga باتخاذكم gumbullen batiyenga kamaneyne فتوبوا kembirenga إلى kasage بارئكم kataga tagandana allahi فاقتلوا أنفسكم karaga du kari ذلكم aga dange du kari خير ke an pasamunta لكم aga dangani عند aga بارئكم tagandana allah maga dina awa dina anyambala ungade فتاب allah dinge qirinda kagada ngora wakati nganda timme iyo kitaben kinninga nge diga kinye an kuma hoho ngina kinni ma gemalle ma gomma allah tanabatuye allah ti agan tubi waga tugulli gana me aga tubun sharti karaga dukari kangani dukallenga himbe gada gumulle men batu kebirenga kenyan kalla himbe ga ma batu kenya na kalli ondra sare girede himbe gara nya besu yitu himbe nu ga ma nya kunya ni kalli ke du kallinga ada kata kenya na kebirenga tubu ngolli iti basin tare Allah ti aga du kembira ngaga de mana ngobite nyankani na kama an ga wana himbe kari an na wari ahini na maralliga ito dunga ira joba awa lemme ngo iha ba kalli agara gumbom batu habe ngire mem kalli agara gumbom batu akhin kalli agara gumbom batu lo anfusakum wuce no gondi tanyere wujunu sere ila kin kare Allah na tawkum fataba alaikum Allah tawli akum إنه الله تعالى تيجي أيان تبوري غنيانا يعني هنا نعى أتخاتوكم أسمع من خاتوكم هم بيجي كينغاسي وإذ إبرنا يا هيك هن أني ما يعني غنيا ماني هالي yang ngangkatai wa إذ إبرنا سما قلتم angkungati ya Musa lan nu'mina okuranta tondini angkendangani ma o yimmenda Allah ngari ya garangalliga bida kebe aro Musa gabugo ke halle tina tanyere sere sagara ondiga green tatinga ona olu rankini Allah himminu gara gumbom batu ima ho sirenya Allah ori annan yahi odi maga كين الاعتذار شو الله كم زول الله قصد وانودي إن ده يهاي من الله ما إن ده حاج من الله ما إن اللزران كني الله كنا كميني أنيا نكينيندا عندما كي هو تواندا موكينيانا لكن الاعتذار in an yaga na kapakka su ya harsa annan ya himma an da zuralliga annan kinyinda ma kinwe ila tanyire sere sugura nan tara kunnan diga indiya ki golli dabari ken tanyire sere o Musa ro girendi o ikun koni taronga di ikun itaro Allah sai khanendi iti Musa o kuma sauke o yimena wari woga ma wari o masakai komena Allah sai khanin mu kemti ne mai nganga di masawa ga nyimena wari ga anna ne man bisin Allah ko de Musa be gane Musa yi ken kama wari hara ga lungon Musa tina wari anya kamo lan taran ay sigin nam pay Allah ti lan taran Allah tingi wali nan to to mo ko ngam misali ni ko kinna nga kinga na katanya na hinga makatanya ما يغمو ولما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى سائقا موسى الله غير نورم بانغان دي غرين دانغاني موسى غيدن قوسي موسى يمقتي اي كونغا بسم الله
فأخذتكم الصاعقة دي أيوة قارو قن قتين دا غرقا أغسو كرا وأنتم تنظرون أو هين كتمية ثم أدكم بالله بعثناكم أو أيوة أراغا وندي قريكي من كالي بعد هالي موتكم أغاكرا هالي لعلكم النعمة ني أو سينانكم تشكرون أنا كين نيمان كوفا التي دغني يتروني الله قنندي نكيان الله يتمبتي تنكنت منك الله ngira ga bugunni misra munyendi ti sembe qote nyei qarimbani nago kama intana bani nago edi musa o ma sawki si way min allah waro ya malikan qaruya isu komande yimbe niriga aywa nga ima kusa kara do mede wa antum tanzurun kallengo kiriga nantate aw sonu sigina kembay كيباني على ورباني كينات لوقاتي بي أنوت ناريغا أنتم تنظرون أو سكينة كيم باي كيورو ورو أرجو نكيم باكيوم مي كينات لوقاتي بي أنوت ناريغا donc nema nyeni ana alla kanem mugu ngara gi malili ma wati maniya sirin allah allah kara to wati mani yangan katai donc nema no kutami awasu ko nugu bane isuwa karna nyime wakati kebe Allah risu wundi kari Musa ti Allah an ga maku wundi in sirunga ma wange ngi tudna tinge i woti ni nda awa qabla awa nda jaman posrunya suguran di rigire ni li kari Allah mi karre o ni ngani kari kebe da ngamu na magani wundi Allah ri wundi bismillah وذللنا الغمام ولا تبلن جللني عليكم كما وأنزلنا المن كان النعمة ناي ودا أيوا كما من ينقني عليكم كما والسلوى أرويلين كتي بلا كبي تنقت السينة أورني مكاني دبين يقولوا سير تغران تقولوا تغمق عندي أرو قولني التي موسى دي سيرنا نيجي خنما يعني بقولي إنتاو كن دبدي imam yaktadi aqsan warni gani kebi dan allati dangani akwan sirunda innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard i haydi ben qur'an bayde tan nagade sine ngira de bigero yem baramundi kam ngo samu soken katuni niya tan nagade sine maka tonon de bigero inda kirayire urondi ongri urunterné ne manteni ilenga ne karne wi du yinino ndi daro ne lobuera wo wi terne o munu wori du yino kare ona so wandu kore ne kene ndakira terne hudro ngane kene ndo bugu ira asoba ke makatara alla ga dimi ndana ndanya nga ken no gondi ken ne ken torani way iga bara ke kone kaleya me ken no gondi ara ne mata na kiniya ken nogondi kiyemi kita tabule nyiro ken naga ken nogondi jagone ndare soge ndare ho ndare ngani yigandi kinniya aw cien kinniya aw hotana kinniya aw siki isugorom placing arkin kinniya je ken nogondi ken ngani nema nyugo me ken nema ga ima kana gemutu sri bismillah كلوا من طيبات ما رزقناكم كما سودي أي صوبان نكني هنكني غورني أو أيوا يلين كروندي أنت لسندي حق بيجا لا نعاري كنا أيوا هنكني غورني كي سكورم من بكورني أمالي ما هنكني دا ورني أو بيرة ني ko sikitenga wa maka anga kusde bage bana anga yigana mangar no ngini amini kama saudi ko ngone kala wonde ira saw akuti ko honda asawna ko mandugo maganda holusi hada mareme adi nonen su gajanu iri nonen su aro kingi yugo iri nonen ko ara hon saw Allah ta gabege
ko onta sawnu de kata khongani ma kata kusiki sen suwa sawnu gajanu totonu kulingina nu ko sumbana kuwa sawnu awa mine ndo bon yili ndo kingi ho gani ke fasilay kembala kuten su ko mande illi ngana kare himbi gawi hakal wani ngi daga tan hada kumal bismillah وما ظلمونا التي imogu tonyade ولكن كانوا يميا إيغا تنيغونديني يمنوري بيغات الله غادي ماغانيا انغرا ناني منا وليدي إيغرا سوباني أكوتي خما غارو أونترنو إلى وجه نغندي موسى فاتي كي وجه نغندي هارون فاتي كي وجه نغندي كرسو بنو غنيري إسو فاتي كي نغندي بسم الله وإذ برنسما قلنا أوغاتين ادخلوا هذه القرية أنقل الله كدبدي بدا كبي أغلون الله رأي الله وشكتي محلي الله تقرأ فكلوا أغنيجي منها دبكيا حيث مغصو شئتم أغرا كن قانون رغدا بدا يوروبان تي قبائل اللي ينتادي كدبي كنت بيت الله المقدس كنت أريحا الله كن ما دبي كوني أغنيا نقويا debe kona ni Allah tillo lo mo be garaken kida woni ngana koda bismillah wa dakhulul baba aw ti qaro do debe laqinga sujadan aga sujudin dengani wa qulu agaronti aganti hittatun okum mundu Allah ma kenya ni junub kannga yaghfar ana khatayakum kenya Allah na ga junubun yamba bakagai wa sanazilul wajibi muhsinin ona surun yemunjidi فبدل الذين قولا يموندا دغامي هراو ظلموا يغتنيوندي كينغا ما كيدادي غير الذي كينغني دغامي تناي قيل لهم كين كيدادي فأنزلنا رجزا إيرو موهنا التي إن سجودي إيرو زحفا إترين قسنالو إما سجود التي قد حتة جنوب قنا ينا كل أمرينا إتحبة في شعرة okuna hunche bego baka kagendi ona kenya munda ila lomo o nyilla ila lokanna nyilla bismillah فأنزلنا رجزا الذي أقرأ أيوة تابو رجز ولا تبولي ولا كي ينغنغتي ولا كي ينغني على الذين يمون كما ولمو كونغت يموني يعني ينغنغتي اللي كني مني كلانغاي كين نقصو هنغنغتي اللي ني غبن كاري مقصري من السماء بكا كموني كون سابو دنگا كيانو يغنيا يغا كندينم بكا وإذ nan dungai da illo debendi kenni nema ya paski aniga harami ya tanade sine nga iga neman paragu aw alla ra yanga ngate litiya nanya kallangai bismillah wa iz biren simma istasqa Musa gara qumari mundu ya qaumihi isirun dangani faqulina o koti adribul hajara Musa dangani awa anwo giden katuni to awa gere kiri iti Musa jimpi nakamo jimpi moya aya jinto maga wata daga ni anna giden kato bi'asaka ando kunga fanfajarat isnata ashrata iddo kukeya adi tamudo nagato tamudo hillo bore minhu gilli gidegeya aynan ajinyare قد ألم كل أناس قابلا سكومن دم بايغاتي مشربهم يمني دينغرانغا كلوا ايوا اوتي دangani ba itu ibu yutami ado hillo yadi ban Israel kebidanga honga na tani nabe zu kallen kine aqta'u lil jidal kenyana me futu en kutu kenan kunji uturanga kemo jimbugo ti Musa dokon katundenga wa tagani kana qablan su kalle ko yai kini ne mawara kenya ga dangani
dangane ga kin khairi ko kin nema khore angana ke hay na Allah faren ka jibu ni mo on bay Allah faren kallin nan ko to kay de ko to kay jingo baka girendi an gide ni mega nan yoro gide nga karra jingo baka di abi anga sere su koni kitema kare hina jinga bugadi anga nan kiten kara horenyo bugadi Allah fa sallama ala jim bugondi idro mundo menaga tagabe odey origina o wujini aro kamun naga tisere ora ni jinniya nari asu butoka ora kasu Allah faren dangani adi jintano ay hotantano ke halle ari kitilladi oyi me yaga way jingo ko mana mbu adro mundo menaga taga soro mani meni o wuji ne do kamun al sirani sindo nyugo men takanta gem kin atanyu go tabane amma na gidi kante na jimbu ndi kendi ma gere be jinga logo na jinga wandi kin wadi wonda ga bakin an yunu qifaru im o zanunga naari alla faren kallinga na ko bane aw kure nyana aw jangutu bismillah كلوا يا غادي بعصاك الحجر هذا حجر معلوم يعني جدي يعني كي جدي توينتان او موسى يمما gide be ga wuruti ayra men ken gide yani awama بسم الله كلوا وتدعون أنقل ننيجي واشربوا أغمني من رزق بالله الله الله تعالى ورجعنا ولا تعثوا جاسي كما بنونين في الأرض منيني مفسدين أغني بنونين داني وإذ برين سما قلتم أنكم يا موسى لن نصبر أورانتا صبرني على طعام يغندي مغا واحد يعني يغندي باني يعني يغندي نوني باني كسين غبي المن والسلوى أتو بودي الله موسى كو الله دانا هوتنا كنوي كي تونتا كو يغري فادع لنا ربك أنك من ياغا ودغاني يخرج Allah mbundini odangani مما gilli yigandinga تنبت الأرض yenga ken senundini من بقلها gilli ngunyi nyimi mahonunga وقثائها ado kotintonga وفومها ado aywa koromi mamponunga وعدسها ado adasinunga وبصلها ado jaba mamponunga hadi baklin yani ho gani nyimi mampoi kunundo wosunundo banankunundo ho nyimi nyaga o yigene ken ton bakli pesa ken ho go kotini butoy lisiga ngora buno jagata ngundo koli ngundo ngana de butoy lisiga ngayni aga belle mo kari wodi kunna te koti hol fum ken hin tatunga adas ado cikande be kiyan kaba basal ken jaba mamponu jabanundo layinundo timinundo digana bismillah قال الله تعالى تدغاني أتستبدلون قال الذي موسى تدغاني يلي أن كنه يهرا ويمندوا هو كيمبو أدنى aga ma yankanta بالذي kennan parari honga هو kempo خير aga ngurginta kaya ma ciedo yage do jimpa su kuide ngangundi ki homma yankantia ama to ko ke ibara iti o kallu kalloda musa Allah nyaga bismillah اهبطوا التي مصرا دغني اكيد موسى قد دغا دبي قورن يغويا فإن لكم ما انا دغا دبي قورunga honga ga dangani سألتم aga kinyaga وضربت الظلة من الامصار دبي قوري دبي قوري غنوارا
adigano ko kiteno ngin daga tene i jongon balle de an gollina na hoygo munu na ko bo on ka huma me woni on ma golli on ma honya Allah tina kyaki na gai ke ga lagara a hayde bumbay i wono idi jongo bismillah وضربت الذلة التي إلى اللغن تاغو إلى كنيان عليهم يهوديان كما والمسكنة إلى مغي أوا أروح حتاجي إلى كنيان يهوديان كما وباءوا يهوديان ساقي بغضب بوتيا من الله إلا الله تعالى ذلك ناس أبنيا بأنهم يهوديان كانوا إنيا يكافرون الله تعالى عينونا ويقتلون النبيين يو النبي نمون كلي بغير الحق تمونتنا قم يحيى قم زكريا ذلك كي سابونيني يهوديان أسابونيني هونغا أسوا إيغانا كي الله كتاينيا أدي غنيا يعتدون إيغو يادنا كي سابون الله رينيا كي مغدي مضروب عليهم الزلة حيثما كانوا مضروب على اليهود المسكنة حيثما كانوا يهوديا دائما ناوتو لك كوتا ما قام لهم دولة هون سوري تلينيا كريجينون دي تلينيا ني جمانون تاو ني هون سنيا asire warni sirahungure warno sirahungure wa dina suranya maganda yahudiya gilike kota alla sirahum bugiya iganda nyi go mo ina ho haqqe wure ina ho hinne wure i me duru ni yongolam buni alla tibara wa igara ho nyaida ila tusin allah iga noko duriba alaihim zilla iyana agasrahungure idi gore idi tuwawo ina asra honya wure nandi imeri yimen bundi imakata wal maskana iga wonno ko ina hatage en place ni iwo hatage ni awa agana hakaya togodi iwo hatage ni agani dema iwo hatage ni agan sigida agan sehida imeni ngolam bundi makata agana tarikhum pay na la wara masisa wa al bilfor na ngile ni goya tande kulum pagadi kena lahirun kiniya ati hunaka sha'bun adi jaman yugo wono bila watanin tagurantiya wa hunaka ardun bila sha'bin munyen yugo kahana wono taganantadi linaj'ala dhalika ash-sha'ba litilka al-mawdi kebrenga ona ke jama ondigi wara ki plasia ala wahiya sha'b al-yahud وتلك أرض فلسطين بجماعة بيجاونو تاغرا باني غنتيا بوتيكين يهوديا نية بلاس دورو بيجاونو سريغان تادي كيني فلسطين نقونا كبيرا اونديكي ورانو انجلين ندي كتباتي لاي تاند هو غني بيدي كولوني هو كولونياليزيا اسودي كتباتي لاي ان فرنسي او ان بريطانيا او ان امريكا هو كولينغا نسرون كولا سو papier ke sura aldabari waqili ti wa'ad bil for lahidu wakal lahidu ya kama tanyere walma tanyere sino segi yo kuma dende migara nonya i jamane nye migara nonya comme an wodi an adi français dron an bagaro yanga no ko yodi an adi anglais dron an wasimen no ko yodi an adi italien dron an wasimen no ko yodi ma israeli ngana agana ko bane bezo simen no koy ma nadi rein no koy to kenya yana an kana ni gillike kota Allah ti irin ya kundu idura nyungola anta baka boy kundi mi kenya yana akata yana hina anta ne wule ida honso koninya ho gane février yana sunya me har lengi angana duna tagani mayre koni har lenki ikunyi me duna sehra qorunga no kunyi ngono kunta duna tay ndigano bo keni kunyi me banginga antani konso ko nyaida me pura ngata nyana ko maga lira mobe hara makye kenta kan sikaniga yeru yime la ken koni ora honsunya me ogwa muna nyam mobe har kenta kan sikani makata nyana kene imi gara himbe goniya ora honsunya pura go nyana mobe me wa munda aw anyam mobe hara ta kan sikani munya
ke tan sigido halle sine no gondi yahud yang bonda Allah taga honsu ke sa wayiro sai su hana go muyni gine bane de ken kanan bonda taga honsu ba hubure na hubure ka patime in ta khaire mulasila da yi me halle wa isre bane kana yi me de ken ta khaire munda a hotna yi me halle o duru ngala kita kana besu ta nyimba ne kana kalle bo kiyani mushkila ngam wasri ko ni wono kunti o yime duru inda kita oge madi kin sirun me kin bidi ku bismillah ta ina rigi ku dinga wena ay إن الذين يموا بينوا آمنوا والذين أن بيموا سوق هم تنغا أرو يموا بينوا هادو كما يهودي نونغا أرو هم بينوا ويا النصارى أرو الصائبون جمان يغويا ila hotu nasara gondi na hotu yahudiya gondi honuti dinan yuwani ila yahudiya on yuga wato na howara honuti ila nasara on wato na howara honuti sa'ibu o hawa adama da min yuwa ne ken dina titiyo kenya kama ala kulli hal ta'ifa وملة جمان يغاني إدوان دينان كوني يمغا مستقلنا بهم عصبة تنوتي إيمي دورونا بسم الله من عدي يمي بي آمنا كينغا تنوندي يهودية دي من نصارى دي مصائب دي بالله ti Allah bayna kunga aga tungon ni ti kotanga kinga ni kotal lagarenga na wutu gilli Allah farin kiye maduna ga gri wa amila kaman ga golli siriya kanga ni golli siriya Allah farin li halle kin Allah farin shari'a yahudiya wondi ay kempe nasara wondi insa iba wondi ay kempe Allah farin shari'a di falahum ajruhum barajin wa idan gani ikaman nindi kanu yemanya ikamma ado imanya iga wo suno de an gani dina o dina ya an ga tungondi ti Allah bayina unwa nan tungondi awa lagara kotanga nan guli ti Allah faran shari'a nga animi ho mabonanga ki aya nasara mo aya wutunu ila won karanga nan Allah maka wan trompen ti aya ni go qur'ana di amma dina su kondani nan islam on bani ay ti aya ngoti nan daga ni an go dina on dina di annan to woni ti Allah yi Allah gara ko dan anna gullu sira ngata no arjanna Allah wajini innal ladina amanu adin islaminu hadu yahudiyanu nasaranu saibunu sirebe ga to woni Allah na gulli sirenga tawno arjanna ta ayam bagi هذا خطأ الإيمان بالله ننتقل دي الله كم ورياني الله بانيه والنبيين يلي يهوديان دوني إسراء دوني الله فارنوا لا النصارى دوني الله فارنوا لا كيف إذا كنت قبو إيمان دي الصائب دوني كراوا لا المؤمنين عند الله هم بيغا تقول دي فارنسو an sago musa de kitabinga an sago isa de kallinga an sago Allah faran de kallinga annabiyun ho suga dangi an saga suya kene mu'minu al amalu salih yani Allah faran shari'a musa ri halle ibrahim shari'a bi amal salih yahuda an hu mokinto isa ri halle musa shari'a bi amal salih nasara ni mokinto وهكذا الله فارن قهري هاللي إيسا سريان بدي عمل صالحية كم يقول تكني كل ما كان موسى قال لي كل ما كان هوتنا قال لي
عمل الصالح يعني الله فارن شريعة هو المراد. بسم الله وإذ بلنسما أخذنا وغارغان يا ميثاقكم الله يدقوتنا ورفعنا وغرا الطور جيرين سبينا نغرغي فوقكم أنكم يهودي أنو كموندي خذوا ما أوتي قرهولغا وغرا كينكنا غاي تسمبي قوتيا واذكروا أغانا ما هم بينكو فيه كينغا وادي نا قولي لعلكم أغانا كينيا تتقون أغانا كسي بينغا أغانا كسي كوتينغا ثم كم بالله توليتم أغا حلقوي من بعد أي والله ذلك دوكي وتيم بالله فلولا فضل الله تعالى الله فتن داون غالي غامبي عليكم أغا كما ورحمته أدا هنين غالي غامبي لكنتم أغا من سنيا نغلي الخاسرين كسارن دويا أغا ندي موسى كتاب كنا غاي كتاب غاري كن نيمي أغا رافسين الله أغا موسى ورانتا كي قوتينو غدا ورانتا الله قرا غاريغاتي أغا خليمي أرا ملكا غرا na gide ñigo wutu gide bego gemme aga jaman suya na la wara aga yimendi aga ti kamo kitan bindi aga rige tayi wa ndo gide nan diga minna aga sumu nyonga aga yiman tankina aga kelli halle tangu dakinga gare e su sujudi itangen tatibanen kama bano kona gire mbay kamundi wa hatta al'ana hakaza sujudu li yahud ke sabura hasa yahudiyan koni suju ni tangen ta tanya kama iti alla ora riga o kire tay ido giden diga daiman agana nema be nyida inda gemuti fusinga la kunga akana wiriga tiya ngata nga bismillah ولقد علمتم الذين wallahi an kun wo yemmun tutigi yemmu benu ga dagaran qara an kun yahudiya nudi nan ya liga sibiti ga witu awatu kun yahudiya nunyi an kun Allah kananu kananti kananya ga kasanate yahudiya nunyi gonu ga witu sibiti ko da iti imma gollenya idebe ni awanya ga debe ni aganya mo bi agwa mo أقسم ورقتكان بسم الله فقلنا لهم أو كوتي كن دبي دونغون دعاني أنغون نانيا سانم بنونا خاسئين أغلاتو بكا الله هنينا فكانوها إسونيا سانم بنينا دوسي كدانغي هالي إسوكرا غاي سانم بنينا سري يلانتينا لا ميثوابي جيل ممن خلق الله تكون يغاني نعم تقول يعني سروني لنا سانم بنينا tahana tahilla tasiko sirun yile na gijin barenga me kumpo ho mata na salu imasare ayi bido sigi denga hale iso kala wayan qaridu so nyimene kunda ngi sanum bunun ngono inyimeni to kono kunda ngi gijin barun ngono inyimeni to kono sanum bune bi gaw gunni ni kemi sir yillante Allah gara ho halakin na sanum bunenga asu karab to sigi hale agar ho nya gijin barenga to sika la sukara bismillah وجعلناها oda ke yangan qatainya نكالا yangan qatai dagaran qaranteya لما debu dangani بين يديها kumbe ga o debe ke awakane وما ado debum benu خلفها nga wa halle debum benu ga tatenga atayinda nogendi aro addangi halle kibaru benu go muki na kalu yeni yangan katay be an anda nyang konninga sirega ndawari manna kekita ulani yana kinyi basa kiro adana ba aw yana sabu sireta nan da minyana yeni yangan katay gongonte niginan nakal debe ke wono ailat harsa sawono awo zurdani marande harsa ani manna ke debe kita allati maga kyanya igaranya ari illa sanum pulungani halaki mura serena kanu Allah ya ganta nan maka himbe nya maganya de andal lunga da arawanya na hosi ay wonnaka lima bainaha wa ma khalfaha wa maw'izatan arudde be kena ya wajun denga للمتقين Allah kannanu dangani wallahu alazim oh wala jumayn anna kharikni ha أول قبل أباو
اللهم نخلي وين نخلي ولا وصل القرآن أزواج الله أزواج أزواج كم أجي لي كذا بيجي وين ما يبغى
a b'i kalo ye sunkalo min ye ne ma kalo